I've been sharing a lesson kadeti BYI tayo for a couple of Sundays. How to live in fullness in a world of hollowness. Dayjay ti title na. How to live in fullness in a world of hollowness. Kasano nga ti panagbiag tayo ket agbiag tay nga napumpuno. Kaya tsumot lang ti biag nga napumpuno. Ti laksid nga dayti lubong kakabsat ket ado iti halo. Dayjay halo, isot na nga laan ti hollow blocks. No apay nga hollow blocks, ket adda dagiti abot unfilled saan nga nakargaan. Iso nga ito no ilame di hollow block, ipatang mo ka dayjay landok, isuntumot ti kargaam, you will fill up the hollow part. So deti lubong kakabsat, do not be deceived, nga uray ado dagiti material nga makita tayo, naindagaan nga banbanag, han nga isuda iti talaga, nga mangted ti panakapuno, ken panakapneg ti biag ti maysa a Kristiyano. No, iri title ko, mabaling at title na kasano ti agbiag iti panakapnek. How to live in contentment. So how do you experience fullness in a world of hollowness? So dati upat ngay nag-iburay kada kayo itat nga malem kakabsat. Ket praise God, napintas ti oras tayo nga nangrugi. Okay? So, ti apo ti madaydayo. Kaya tsumot lang ti agbiag nga, ti uray agkurang, nakurang iti finances, uray awan ti adu kada tayo nga panagrik natay kat dete kaslang awisan dagat mangangkan kuna dagat nabsugak pelang. Do you feel that sometimes? Amen? Uri ko na daging kagat mangangkan, uri na imas, di bakpakan na nabsugat. So uri anat iyop offer iti lubong kada tayo kakabsat nga kinaubaw. Praise God no madaan tayo, but as God's people, digito nga bambanag kat iso dati pudno nga mangpunno ken mangbusog iti biag tayo. Number 1 kakabsat is rest on His love. Rest on His love. We must be resting on His love. Anak ka na nga sa ti rest, agsadag. It means to lean on. Kat anak kakabsat, iti dapat nga pagsadagan tayo, iti ayat, iti apo. Nagpintas nga pagsasaritaan, may panggap dito, ayat ti apo kakabsat. It's all-encompassing. Tingnan na sa unti all-encompassing, awan ti anyaman nga detalye ti biyag mo, nga haan nga ibilang ti apo nga concern, iti imatang na, because the Bible says, even the very hairs of your head is numbered. Agasam deta kakabsat. If God pays attention, and is there anybody here na you are paying attention to your hair? When I was a kid, there is a superstitious belief that I used to hear. No kano mabilang mo ti dut-dut jay ipos ti pusa, agbaling ka na magician. I used to hear that. Sino sa inyong nakarinig yan? Or you say a wish and it will be granted. Bilangem j dot j ipos j pusa. And then you say a wish and it will be granted. Imagine that. Oo. Pero ang sabi ng Bible, even the very hairs of our head is numbered by the Lord. Pag sinabing numbered, hindi ibig sabihin na alam niya kung ilan ang bilang ng buhok mo. Pero alam niya kung alin dyan ang unang tumubo, pangalawa, numbered. 1, hair number 1, hair number 2. Di ba, TDENR kat ni numberan da aming kwa. Kay kayo, 3 number 1, 3 number 2, 3 number 3. DJ lat talo kakabsat ng agbaliw-baliw ti number na. 3. Okay? Anyway, so the very hairs of your head is numbered. So, ibig sabihin, no ti Apo, He pays attention to the detail of the numbering of your hair. How much more tagigijay real and practical issues ti biyag tayo. So, no anyaman iti agdamang pagdanagam, pagparikutam, dahi ti ayat ti Apo, ti masapol, ti maysa nga mangsalaknib ti panunot mo. Dahi ti ayat ti Apo kumati heads ti mind mo. Heads, amoy heads? Bakod. Iso iti dapat nga manglawlaw nga mangguardya tapnon di mind mo kat it will not fall apart. In Ephesians chapter 3 verse 19, look at what the Bible says. And to know the love of Christ
which passeth knowledge. Artapan na iti amin nga panakaamo, that ye might be, look at the next word, filled with all the fullness of God. Sinot mang punugin ka? God. Anati ipunno naging ka? Di pa nakapunno na. He will fill us with all the fullness of God. You look at a Christian, once nga naadal na kat na amiris na, deti kadakkel ti ayat ti apo kakabsat, uray dakkel problema na, he can sing. Kang kanta, paspaswit. Ano di dyan, agwisel. Agsagawisiw. Because at the sweet melody di puso na, because he is resting on the love of God. Datayo nga naganak kakabsat, ipalubos tayo nga digiti anak tayo kot mabaybayan. Uray kasano kakabsat, DJ ayat ti may nga naganak will still and will always be there. How much more with our Heavenly Father who loves us? He watches over me. So, nagdakkel kakabsat nga mangted ti sense of security and sense of certainty that though, dagiti ba nagti panagbiag, kat kawang pa nakasigurado na kakabsat, ngem ti Diyos nga makaamuti amin nga banag, at datayo we are in the palm of His hand. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Too often, nakafocus tayo kakabsat ti self. Tikit kidan tayo ngamin di sarili tayo. Diba? Let's not look at ourselves. Let's look at His love. Kasi, no kita ti sarilim kakabsat, you're a sinner, pero minahal ka ng Panginoon. Nagpintas deta lang at truton kakabsat, no ag-sink in king ka, it means so much. I hope ag-sink in ka da kay dijay. You're a sinner, inayat na katiyapo, nangaramit ti pamuspusan, tapnohang ka mapukaw, kat madan kat biag nagnanayon, agkaroon kay ti relasyon, no ag-sink in deta nga truth king ka, it will mean so much in your life. Oo. Nung araw, nagkarkararag kat, DJ ti may isa nga malagip ko hang kumalipatan na kanayon deto. Especially no, dadigiti dadakkel nga bambanag nga ikarkararag ko ti Apo, that seems impossible, seems insurmountable, and very difficult, tough things in life. Kunak no kwagat, Lord, Ama, kunak no kwa, Father in heaven, gaputi ayat mo, nagawa mong ibigay ang iyong anak upang iligtas ako. Ano pat hindi mo kayang gawin ang bagay na ito para sa aking kabutihan? Di ba kakabsat? It means so much. So digiti nga truths, haantay nga tagibasitan, kan hantay nga, dete kaslang awanen kakabsat, kasi isu dati pudno nga tulbek, iti panunot nga napnuan iti talna, a mind that is blissful. Hanga puro blisters, blissful. Amoyot blissful kakabsat, full of bliss. Amoyt full of bliss? Blissful. Balibaliktadom lang, yun na yun. Pag sinabing blissful kakabsat, kat adalat tatalged di pusom, natalnagan. No matter what life finds you, no matter what you find in life, life will find you blissful ko natin. Kaya nga sa wen, natal na lata di pusom, kala ubing nga natalged lata trik na nakabsat. Kitam to ubing kat, no maladagan, no ubing kakabsat kat agsangit. Alangan nga ibagam nga, makamuka, inka agtemplat, gatos mo ko ng mordi, ubing hamot, di ba? No di kat uray kasanot rigat kang banog mo, bumangon ka kasi di love mo ka di ubing. So kas jaymot di concern ti Apo. So do not focus on yourself. Rest on His love. Do not focus on your shortcomings. Too often, makita tayo, digiti pagkapuyan tayo, healthy kakabsat nga makita tayo, digiti pagkapuyan tayo, no isukat ikamang tayo ti Apo, tapno iso, punwan na tayo. Amen? Bring your shortcomings. Yung shortcomings ko na tayo kat digitay naglabsingan, wano hantay nga maragpat nga bambanag, agkurang tayo, panagkurang. We often focus on our own strength. Kayat deta, napigsaak. Especially no mayat iti gaganay gayam tayo, you are in the excitement, very aggressive, very excited ka. Kakabsat, hantay liplipatan. Amen? Oh, no dikat iti Apo iti kitaan tayo. The Bible says, He giveth power to the faint and to them that have no might. He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Realidad ti panagbiag.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Too often, we focus only on our situations. Ti sa ludsudot kada kayo kakabsat. Ana ti maibilang mo nga sitwasyon nga nadagdagsen ngam DJ pa nakaukom mo kumaga puti basol. Did you get the question? Di ba, datayo kat maukom kumaga puti basol. We are condemned. Madusa tayo kumaga puti basol. Are you listening? So, anat amom nga problema nga nadagdagsen ng Japan nakaukom mo kuma. Do you know of any problem nga nadagdagsen kaysa di Japan nakaukom mo kuma? Tawatan niyo wala the question. Ulitin ka, usad. You would like to repeat the question? Repeat, Pastor, please. Okay, I will repeat the question. Di ba maukom tayo gaputi basol, agturong tayo di pa nakadusa di impyerno. Ngam di kat sinulbar ti apo. So ti question ita, anya ti problema ti biyag mo, nga narigrigat nga sulbaran ti apo, ngam di pa nang sulbar na't pa nakaukom mo. Awan? So therefore, do not hesitate to trust God. Nung kinabailan ti apo nga sulbaran, di problema ti pa nakaukom gaputi basol, ana ti problema nga hanakaya nga sulbaran. Kat no impakita na ti ayat na, babaan ti panangyawat na ti biyag na nga natay, tapno sa grapo na di pa nakaukom tayo, anatihan na mabaling nga maaramid para ganggan. So how do you experience a life of fullness? You need to rest on His love. Dahil ti ayat ti apo kakabsat, tinapintas nga meditate mo, paunay na po, nagdakkel ti ayat mo. You know, that man who composed that song, The Love of God, kung kita man, DJ lyrics na, padasan tayo man nga basaan kat imutagtagan tayo, this is a poem but it's a life's reality full of truth. The love of God. Kitan tayo let us look into it. Okay? Yeah. So nga digito young people kung nadagat, siyaklat awan kalabing-labing nan. Ayaan mo lang yan. Wala kang mapapala dyan. Why don't you damain mo muna yung love ng Diyos? Because when you are full of God's love, then you are ready to love someone else. Sa totoo lang, you are ready to love somebody else when you are already filled with the love of God. Di ba sabi ng Romans 5, because the love of God is yet, amom ti may isang mangtignay ti Kristiyano iti napudno nga pa nagserbi ti Apo, di pa nakaamiris na ti dakkel nga pinangayat ti Apo kanyana. No day ta kakabsat ti pundasyon ti pa nagserbi, awampulos pakaitib kulam uray anan. Kasi naamiris mo, nagdakkel ti ayat mo kanyak apo. So anat ibilang ko nga dakkel nga sakripisyo nga aramidak para king gagat ni, it's not even enough to pay. Nga ti subadak ko ma, di nga dakkel nga ayat mo. So nakita yung kakabsat, amazing dedo. This is how a Christian will truly live a blissful life, the love of God. Let's, are we ready with the song? Tignan nyo ha. Yan. Mabasa yung kabsat? Hanyo makita? Ayan yan. The love. Basahan tayo. Please let me know if the song is available. I hope it's available. The love of God. Young people, tandaanan nyo dayjay. Sakbay nga agsarak kayot kainayan ayat. Masapol nga napnek kay pelang ti ayat ti Apo. Because entering in a marriage is not about what you can get. It's all about what you can give. Because when you enter in a marriage and it's all about what you can get, you end up selfish. So it's all about what you can give. So nga dapat, puno ka sa love ng Diyos para maipagkakaloob mo yung love na yan sa partner mo. Sa lahat ng tao, kahit sa mga umaaway pa sa'yo. Hindi ka nila kayang tapusin o ibaba kasi you have a force more powerful than their hatred. That is love. Nakita yung kabsat, ti bilag ti ayat. Iso nga, basaan tayo. Kabsat. Ayan. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. Paunay laing na nga nagkomposa na yun, kabsat. It goes beyond the highest star. Labsan na di kangatuan. Anat kangatuan nga star? Tilang amok nga star, idikat Caltex. Iksinyin-sinya na kat star. It goes beyond the highest star.
and riches to the lowest hell. Next, the guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child, He reconciled and pardoned from his sin. Di pa kaukumam kakabsat kat pinukawon ti Apo gapu jay birtud ti dara ni Kristo. Next, O love of God, how rich and pure, how measureless hanagpatinggat pa ng rukod mo ti ayat ti Apo, and strong. It will not change. It shall forevermore endure, the saints and angels song. Ito po, kaya tayong itawid sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong. Let's go to the second verse. When hoary times shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, let everything change. Baliw lang tilubong, people come and go, thrones are dethroned. Okay, when men who refuse to pray on rocks and hills and mountains, kung sa bali mo itong pagkararaganda, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race. We are Adam's race. Naggaputi aming kiniadan. Apente, kakarupang arut, pastor. Dahil tangarut, tati, ayan nga pagsayaatan. Di kayo maragsakan, tati, kakarupa, kakabsat. Amen? Naggaputi di Adam's race. The saints and angels song. Di ba? DJ third verse. Could we with ink the ocean fill? Pagbalinam nga tinta ti baybay. Tinta ti pagsurat. Okay? And were the skies a parchment made? Deti tangatang pagbalinam nga papel, nga pagsuratan ti love letter. Hindi yung unahan at uso ta love letter. Diksyonaryo ampay ka. Taalaha di ka ungan nga mangtad ka mati sample na tito Jerry ti love letter mo idi. Damdak talaga, maawa talaga nga naunag nga English where every stalk unearthed a quill, pagbalinam nga pagsurat, and every man, all the men will write about God's love letter to men. You know what will happen? Itong mangyayari. To write the love of God above would drain the ocean dry. Maibos ti baybay. Just every man to write the love letter of God to men. No kasanot ayat ti Apo ti tao, maibos ti danum ti baybay. Nor could they scroll contain the whole do stretched from sky, manipod pungto aginggat kadaratan. Pungto to pungto kakabsat. Iti tangatang nga pagsuratam iti love letter ni Apo Diyos ti tao. It's not enough. You see that? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Iso nga no anak na kati Apo kakabsat, hammo nga libtawan dahito nga kinapudno. Dakkel ti mamisam nga ragsak kental na itibiyag, no hamo natukod nga binatok, nga pinadas nga binatok ti kadakkel ti ayat ti Apo para kenka. Masapula padasa mabatoken kakabsat, ure hamo madanon di kaungan na, because it's unfathomable. Ngem padasa mabatoken and enjoy the richness of God's love for you. That is how you live in fullness. Tapnon uray, makitam nga ti tao kat imperfect, dagiti kakaduam imperfect, dagiti gagayim mo imperfect, hanga iso iti paka-apektaram because you are there to show love. You are full of the love of God. Everywhere you go, si kati may isa nga pagsakduan ti tao ti kinaimbaga ta, pumpunwan na kalata di ayat ti Apo. That's how to live in fullness in a world of hollowness. So do you feel like there is a vacuum? Mariknam ka di nga kasla the hollowness na pusom ita. Hamo nga sa pulon deta ti lubong han na maitid king ka. Di ayat ti Apo ti makapundo. Amen? So again, adda ka di amom nga problema nga dakdakkel nga solbaron ti Apo ngem di panang solbar na ti panakaukom mo. There is no situation more complex than di panang solve na iti panakadusa tayo. And it's all because of love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Nagpintas kakabsat, ayan. Pinang pagsasaritaan ti ayat ti Apo. Lesson 2. Nagpasin tayo lesson 1.
Maikadwa kakabsat. Secondly, not only we must be resting on His love, but number two, if we are to live in fullness in the world of hollowness, we must be claiming His grace. Kasapulan kakabsat nga, takwatan tayo pa iti kabak ng ti parabor ti Apo. Anyan kakabsat? Ayat pelang ti Apo, ag give up kan nga mang batok. Sa bali man deto, yan nga aspeto ti Apo, parabor. Isong amom no talaga nga amom ti suksok-isukam ti Biblia kas Kristiyano, kakabsat, aglaplapusanan ka ti uraylan. Ti problema iti Kristiyano, di na amo ti suksok-isukam na ti Biblia. Namin na doon nga basa Biblia, ngam di na amo di rebeng na nga sukisukan ken duktalan ken amwen. Tapnon may experience na, di pa naglaplapusanan ti panagbiag. Grace. Man. May isa nga series of lesson dedi about grace, you know that? Amoy ti may isang word nga malagip ko, day grace yan ta Bible, abounding. Abounding ko na yung mga kakabsat. Ano ka na sound ti abounding? Ayun, agburburayok. Amen? Aglaplapusanan. Numakan, bastante. Amoy ka na sound ti bastante? Ano Ilocanot bastante? Espanyol sa dijay? Ha? Oh. Kat datayo kakabsat kat ko So nga mo ti goal ko kada kayo. By the grace of God, I can share to you stories upon stories of God's grace in my life. Ngem deti pa nang iburay ko, hanga siyak ti pagsakduan nyo. I am just telling you, from where I got it, there is more. Kung saan ko nakuha ang mga biyayang ito, doon ka pumunta, kasi marami pa ron. Ang dami doon. Heaven's economy is grace. Dandaan nyo, DJ Kabsat. Heaven's economy is grace. Amoy economy, ti kaban ti langit ket parabor nga nabuslon nga glaplapusanan kakabsat. So why do you feel sorry about yourself nga awan kastuyak lang awan no nabaknang ti parabor ti Apo kakabsat? Ket klamarem dayta nga aglaplapusanan tapnon ti biag mo ket aglaplapusanan iti ragsak nga han nga maideskribar. Yung ako na di Bible, if you look at 2 Corinthians chapter 8, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their faith and the abundance of their joy and their liberality and their deep poverty abounded. Now, sino kada kayo ti the great trial of affliction na itay na imana? Amen? Mabigat. Sino kada kayo ti madamang agsagsagabat ti panagrigrigat, haman nga deep mong poverty. Agkurkurang, agkirkirang. Hanga ti adakurkurang na, agkurkurang. Kanagkirkirang. You know, the Bible says, abounded unto the riches of their liver. Nya nga ragsak da nga mang tudeng kakapsad. What is the secret? Is the secret more money? Is the secret a better job? No, it's more grace. HBBC is all about the grace of God. Kat anyan tuman nga maragpat ti HBBC nga balegi kakabsat gaputi grace ti Apo. Kat nung makita di verse 2 ko na for to their power, how that for their to their power di kabailanda. I bear record if I look at it kunana, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Have you discovered the grace of God? Sa bali man nga swimming pool, deto yung kakabsat. Amen. Iso nga, ti Kristiyano kat, no amum, de ko na ako, no amum ti suksukisukam yan ta Biblia. Every time aglukib ka kakabsat, kat permi nga map-map nagkalata ti uray la. Oo, nakaskas daaw kakabsat. If only you know the spiritual blessings every Christian is entitled to receive. The spiritual blessings. Di mo ko na nga spiritual riches. Di mo ko na nga spiritual wealth. It's in your name. Tala pa nang withdraw, babaan ti prayer kakabsat. Let's go back to 2 Corinthians chapter 8. So ako na verse number 6. You go to verse number 6. 7. Okay? Therefore, as ye abound in everything. Are you abounding in everything?
That is God's goal. Deta ti kayat ti apo ken ka, ag-abound ka ti amin na banag. Woo! Hanyo kayat kakabsat? Wake up! Amen! Yan ang nais ng Panginoon sa'yo, mag-abound ka sa lahat ng ano? In utterance, in faith, knowledge, and all of these things are powerful. Nagdakkel ti maragpat mo ti biyag gapo ka digitoy, pamati, utterance, knowledge, diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace. That is the grace of giving. When it comes to material resources, listen, no may panggap ti resources ti panagbiag, ti pagbat-batayak nga bersikulo ket 2 Corinthians 9:8 ken Philippians 4:19. 2 Corinthians 9:8 says, "And God is able to make all grace abound toward you, that ye, having always all sufficiency in all things, may abound to every good work." So kung resources lang ang pinag-uusapan, ito po yung verse, personally, nga pagbatbatayak. Grace para aburtiya po. Imagine that. Oh, dadi pa nang i-share ko kada kayo kakabsat kat kas lang I'm just scratching the surface. We are not yet getting deeper. Kas lang kumano si Wimbol, katak tim-timpisaw tayo pelang. Ha? Amen? Oo, hantay pa nga talaga nga nag-dive. You know? There is grace for our race. Ano ka na something for our race? Detagdama nga tarayim nga kas Kristiyano. No anyaman ti sasaaden ti pamatim yan ta pagtaengan nyo, kasanong ag-survive ti pamatim, kasanong ag-survive ka, adda parabor nga makaumanay, nga mabalim mo nga klamarin ti Apo. Tapno mabalinam, nga mapagbaligyan kan malasatan amin di kita. Anyaman ta sasaaden ti pamatim yan ta. Agda mga ayan mo. There is grace for our pace. Oh, dahil sa pandemic, mas naging mahirap ang pace ng ating buhay. Nag-iba. Si mabali kakabsat ti taray ti panagbiag. Dagiti estudyante, si mabali. Diba? Sobrang busy. Oh, bawat student para tapusin yung modules, pag-aaral. You know what you need to do? Claim God's grace. Apo ko ng punwen nak iti parabor. And when God's favor is upon you, He will unveil yung mga tinatawag na divine appointments. Amoy divine appointments, digidyahan mo pa na danong kakabsat kat kwa, urnuso ng tiyapo, di dalam mo. Divine appointments, that's what it means. And that's why, digiti nga topic kakabsat, digiti nga bambanag, kat nagdakkel ti impact na kanyak personality prayer life. So nga, this really moves me that every time I pray, detalyaik nga ikararag ti Apo. Personally, kasi because of these truths. Kung bagagat amin nga aspeto, idawatak ti parabor ti Apo. Every aspect. Oh, di ba? Ang ganda. Di ba kung basa ako mga Lord, dito subject ko ti math. Oh, makisarita ka ti Apo. Dito subject ko ti English. Dito subject ko ti kastoy. Dito nga teacher ko. Dito nga exam me. Dito nga project. Tapos dito schedule ko Apo. Kas lang nagrikat nga balance yun, Lord. I need your grace. Amen? So that's how you live. And for our case, mga kapatid, so to God be the glory for that. Dito may isang ibatik before we move to number 3. When you ask for grace, hamong matlip-lipatan nga idawatan ti sabali. Iraman mo ti padama Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Oh. Kasla ko madetoy. Adayin surok ide. Thumb. Those people closest to your heart. Yan. Sino digiti asidigti biyag mo? Siyempre, your immediate family. So, idawatam idati grace. So, when you pray, Lord, kunam kararag ko ni daddy, ni mami, mama, papa, ni manong, manang, Lord, di kasinsing ko, di anak ko. Next, point. Idawatam ti parabor, those who point the way. Who are those who point the way? The pastors and the teachers. Especially your pastor. So ako nam Apo ni Pastor May, nagdakkel iti inted mo nga paset na iti biyag mi. Nga mangiwanwan dagiti pamati mi Lord. Imagine, dagiti mga nga preaching Apo, kat jak mas baalan. Ti kaado, dagiti lessons nga maadal ko. Ti kaado na awang may apply kon Lord. Jak amo na yan at una agsadyayan, ti kaado na.
So you have to pay. You pray. Okay? And then the tallest finger. Dito the tallest. Is this your tallest finger? Kita nyo man, isuman lang. Pagka nuhamot ka, absat. No tallest finger, digitay people in authority. No people in authority ko na tayo, digitay addanti, turay. Gobyerno, ni mayor tayo, okay? Governor tayo, ni presidente, digitay senador, alright? Digitay congressman. You pray for them. And then the ring finger is the weakest. So ipag-frame, digitay agkap-kapoy. Digitay masaksakit, digitay adaparikot na. Amen. Di kita no, kumusta ka tumtumrum latta tiluhan na kakabsa tinidliday. You have people like that. Kumusta, brad? Kumusta, sister? Kung naman, permi nga rod. Tumtumrum latta tiluhan, di mata na. Weak people. And then, pinky finger. Sino dito? Yourself. Pray for yourself. So, let's try to repeat. You pray for grace. Thumb, sino yon? The family, the people closest to you. Point, the pastors, di kiti mangisurusuro. And then the tallest, those in authority. The weak finger, the sick, and those who are weak and with infirmity, di kiti senior citizens, remember to pray for them. And this one, yourself. Imagine that. You pray for grace. Wow. Nagsaya atong kakabsat. You will live in fullness in a world of hollowness. All right? Lesson 3. Let's do tayo. Lesson 3. So ano dito? Number 1, how do we live in fullness? We must be resting on His love. Nakita tayo kakabsat. Nagpintas gayang nga adalan ti ayat ti apo kaya. Nakita tayo. Number 2, we must be claiming His grace. Number 3, if we are to live in fullness, we must be walking in the Spirit. Every Christian must discover the beauty and appreciate that sweetness and joy ti panakipagpag na ti Holy Spirit. Amuyo nga deti walking in the Spirit kat isot may nga building blocks ti Christian life. Amuyo building blocks. Kalati arig na ti bagi tayo kakabsat kat it's like the cellular of our life. It makes up you, the Spirit of God. Tapnon ti kasta DJ, Christian life mo kat mapaganam, the new life in Christ. One of the ingredients ng isurusuro tayo ti discipleship, J growth, J letter H, ano ko alaman? Sino ka ti makalagip? Letter H, J, G-R-O-W-T-H. J letter H, ano di jay? Holy Spirit. Allow Him to control and empower your daily life and witness. Are you experiencing that? Agasam di jay, allow Him to control and empower your daily life. Amoy Old Testament kakabsat, significantly, digiti kings are capable nga competent nga mangidaulo kakabsat iti nation not because of their face. Isor na kuna ni Apo Diyos kat look not on the countenance or the height of His stature. Ngayon mom, digiti kings, the only reason, and even the judges, digiti judges, sino digiti judges? The Samson, Gideon, Jephthah, lama mangyanagan kayo pa digiti judges? Jerome, nandiyan ni Jerome. Okay, Barak, Deborah, all of these people, you know how they rose ti makderda nga nangilid, ti victory ti Israel? Just one simple word. The Spirit of the Lord came upon them. They jay ti sikreto. Kasi the Old Testament, the difference the Old Testament and New Testament about the Holy Spirit, simple theology. Ito yon. So Old Testament, the Holy Spirit kakabsat, palipat-lipat. Pupunta sa akin. Pag nag-expire na ako sa aking rule, na disqualify na ako, aalis ang Holy Spirit sa akin, lilipat doon sa next na qualified to lead the nation. The Spirit of the Lord. So kung na di Bible ko, the Spirit of the Lord came upon Gideon. Makitam kakabsat na isang sangayan tinaaramidan na. So nga, let's not just rely on our own strength. Every day, ask the Holy Spirit to empower you. Now, how do you translate that in a prayer? Titinaadal tayo ni Pastor Jun nga practical.
How do you translate DJ? Di pa nang empower the Holy Spirit king kay prayer. Very simple. Lord, today, see through my eyes. Think through my mind. Work through my hands. Walk through my feet. Speak through my tongue. Live in my life. Si kaapo timang take control ti panagbiag ko. That's what it means to be empowered by the Holy Spirit of God. Iso nga ti Holy Spirit ket pengdan na kang agsarita ti hanna maiparbeng. Palagipan na kang hangkag panunot DJ banag nga hanna rebeng. Kumbiktaron na kang hamudinggen dagiti banag nga mangdadael laeng di sistema ti panagpanunot mo. So imagine if you have that every day of your life. You will live in fullness in a world of hollowness. So the Holy Spirit, kumbiktaran na tayo. Amen? Kurihirin na tayo. O, isuna ti mang-move. Di ka makita nga no, ada magmagnagat, ada ti unsaved kat. Kung na ti Holy Spirit, di ka mangamin nang itugot traksan. So nga mga laki ti traks itan. Tapnon di ka stagat awang pakababalawan nyo ti Holy Spirit itang alawas. Amen? O, mangitugot kay ti traks. Sa dinuman ti papanan nyo. Agibunong kay ti traks. Agibunong ka mula traks, Carlo. Amen? Oh, amen. Nagagat ni Brother Carlo nga agibunong ti traks. Kasi kanayon na kong kumbiktaran ti Holy Spirit. Ay, Carlo. Amen? Oh. Agbalin nga nabunga ken naregta ti Christian life mo. Gapu ti Holy Spirit. Okay? Last, amen? Okay. Oh. Number 4, how to live in fullness. We must be meditating on His Word. Nagmayat kakabsat. Meditating on His Word. You know, amuyo dagiti Indians, kada Tibet people, they master on yoga. They call those people yogi. Oh. Yogi, kuna, dano kwa, dagiti kaslang master iti meditation. So these people, pag sinabing yoga, they learned the art of calming themselves, pagkalmaan dat bagbagida kakabsat, and they, no, digito'y at dati Tibet, they try to discover who they are. Digito'y mat Indian, they try to discover the purpose of life. Yan. Kaya, ang naging bunga, mga philosophers, dumami yung mga tinatawag na guru. Guru, kung natay man? Anat guru. Teacher. Gamti spelling na kadakwada kat G-U-R-U, guru. O yan, they seek counsel from this guru. Tayo kakabsat kat isuda kat kakaasid nga mga kalapkap ti idea no anat ti kay papanan ti panagbiag kat everything that pertain unto life and godliness is already here. Listen, practically, if we are going to face the uncertain future, especially digiti younger generation, kung digiti kapatadat, I'm sure kada kayong older, mabaling nga maikanda kamti feedback kan counsel kada iti nga point. But you've got to have 3 important things. Foresight, insight, hindsight. The problem with many young people today ay puro sightseeing. So whatever you see gets here and it tells so much how you will be in the next stage of life. So, kailangan ti insight, foresight, hindsight. Ano yun, Pastor? Di kahit nga sa ti insight kakabsat, kat di pa nagbasbasam ti Biblia, magkaroon ka ti practical application. Kasla kung may tagdingding ka ti preaching, biglang ako na ti apogin ka, kasto ti aramidem, out of that, in response ka deta preaching, dito ti aramidem. So, agawit kakot ko na, kumatang notebook ko, ballpen, kasi inyimpress ti apo ti pusok. Nga devotion aktibidad, at the Bible ko, at the daily bread ko, at the notebook ko nga pagisuratak, digiti realizations ko, digiti mapasbasak. So, they nga move, kat bunga, they insight ti panagdingag mo ti preaching. You call that insight. O kaya nga, padyak spiritual insight. Bakit? Because those are biblical truths applied in practical life. That's what you call insight. You also need a foresight. The Bible is full of prophecy. Every leader to be competent must have a sharp foresight. Karamihan ng programs natin dito sa church ay dahil sa foresight. Bakit tayo nagsimula ng
leadership issues, love, courtship, and marriage, sa ating BYI service ng afternoon, foresight. We are already preparing you for the future. Amen? Friday night, single career, and young adult fellowship. May kalima nga bulan tayo ito, dito Friday. It will be our 5th month. We started in June 5. My first lesson was in June 5. Why? Because it all started with a burden. Kita ko itong mga kapatadak nga young adult kat talaga nga struggle dati transition kat marigatan da nga cope up kat kunak Lord, let me be a blessing to them. Help me to provide timely message for them. Iso nga, text ko, di kita daduma kakabsat nga join kasi masayangan naknahan yung mga gandig nga mensahe kakabsat. So, that is foresight. Anak kakabsat iti nakatayan ti Nokia. Inistorya kita tay. In early 2010, earlier than that, Nokia was dominating the cellular companies of the world. But where is Nokia now? Bokian, hanga Nokian, Bokia. Why? Because in 2010, when iOS Android was introduced as a system for cellular, Nokia refused to believe that it's going to be the future of the world. So they were stuck to Windows. Nag-take off kayo ng iOS at saka Android. Naiwan si Nokia. Wala na siya. What do you call that? Foresight. So that's what we are trying to teach you here. Ketika mayatan nga pangkitaam ti foresight to give you idea. No anya iti isagsaganam ti biyag mo para ti masakbayan ket yan ta Bible mo nga i-meditate. Hangatil tilad da nga pagbasbasaan kada dingdinggem. Ag-meditate ka ta Bible ta ti Apo i-impress. Ready pa nagdingag mood preaching? Just pay attention ka digiti may kas sa bagakabsat. Ti Apo ikan nakati inkling of how your life shall be in the next 10 to 15 years. And right here, right now, the Lord will give you the insight for that foresight. Amen. Not only that, but if you're going to be a great leader, you need a hindsight. No hindsight ko nam, di pa nang assess mo dagiti problema from God's perspective. That's what you call hindsight. Ngano da parikot mo, makitam di purpose ti Apo. Pakakitam, Bible. So all of the issues about life that pertains unto life and godliness is in the Bible. So how do you live in fullness in a world of hollowness? Meditate on the Word of God. Dito sa uti Apo, adda amin dito'y kakabsat. That most tangible and most substantial and greatest nga essence nga sungbat ti amin na saludsod ti panagbiag, it's all here. It's not from any whoever guru, whoever that man is. It's all here. Dami-daming mga nagkiklaim na mga guru ngayon, mga teachers, and people flock in and listen to them talk like that. But walang tatalo sa Word of God. Walang tatalo sa Biblia. Di ba? Walang tatalo sa Alaska kung ano, di patalastas. Hindi ba? I mean, these three are essential tools in life. Foresight, insight, hindsight. So if you don't have these, young people, and all you have is sightseeing, you miss the greatest things in life. Because all you have is sightseeing. So sightseeing ka lang. Di ba? Ayan. Di yung assignment nyo, tapos na, no? Pina-assignment ko kasi sa kanila yan during the leadership topic kaninang hapon. So, how do we get to meditate the Word of God? First of all, hear His Word. Agdingag tayo sa utiya po, amen? Yeah. Whenever there is a chance to hear the Word of God, do not underestimate it. Hamoy palubos nga, di flesh mo kat ibaga na king ka nga, nabay ka Kristiyano, amum, digitan. No, any big no. Hamoy palubos nga, dayjay nga, ego ti human nature mo, kat kulaapan na di panurumot ko na na. Amo ka sa pulan, deda nga preachingan, amum, deda nakabaybayag ka nga Kristiyano. Hear His Word.
Kat no, paiso ko makakabsat, kat hamo basbasaan ta Biblia, na taamumot aming nga nagunagnan. Ngam saan? Do you realize, di kay makita nga, uri ulit-ulitom ta Book of Proverbs, kat adan to man baro nga insight mon. Agkaroon ka man ti baro nga foresighten. Ikan na ka man ti baro ti apo nga hindsight, di pa nang-analyze mo, di kiti mapasmasamak kat lawlawagan ti apo ta pampanunot mo. Hindsight ang tawag doon. Not only hear His word. Sabi nga ng Bible sa Proverbs 19:20, hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Woo! I like this part. You know what is this? Latter end. You know what will happen in your latter end? You will be wise. Now, how will you become wise in your latter end? When you hear counsel. Kat dito'y pulpit, maikasabad, the whole counsel of God. Di mo kabsat uri deta Baptist distinctives no maawatam the insight nagpintas for me ma-appreciate ko unay deti Baptist distinctives tayo. Nang runa kada kay nga men permi nga tumangken jay sangim nga kas Baptist eh. Kasi ma-appreciate mo nga kas jay gayam kan DJ distinctives ipakita na king ka nga DJ nakaidumaam. Thankful ka ta naidumduma DJ at daking ka. Kung nakitayin kakabsat, naggaputay amin ti Adam's race. Kat hanti agkakarupa. Kat detat pagsayaatan na kakabsat, hanti agkakarupa. You know? So, all of these things, hear His word. Pangalawa, hide His word. Agdi-drive ka, magmagna ka, no adda parikot mo kakabsat, apay nga hanga di sa uti apo ti meditate mo nga kunam Lord. Kanak ti sungbad. Amoy ti may nga kayat ko nga dawdawatag ti apo kunak Lord. You raise men and women in this church. Nga ti ibagada nga sikreto at pinagrang ayda. Kat gaputa inikam ti wisdom, babaan ti panagad, adal da ti Biblia. That's my prayer. Nga rimang ay ti panagbiagda, gaputa ti nangalan, da ti formula is from the Bible. From the Word of God. Hide His Word. Thy Word have I hid in mine heart, that I might not sin against God. Pangatlo, hope in His Word. What a blessing. Dadigiti kaslang mangupay kanyam, kadigiti napintas nga banag nga aramiden ti Apo. Sabi ng Bible, my soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. No kasanot kaado, dagiti bilin ti Biblia. Kastamot nga kasjay kaado, dagiti karkari ti Apo kakabsat yan ti Biblia. At para maging matibay at matatag ang ating pananampalataya, kailangan na ang salita ng Diyos ang ating pag-asa. Amen? So, kumusta ti appetite tayo ti panagdingag tayo ti preaching? Amen? Mayat pelang kausat, eager tayo pelang agdingag ti sa uti Apo? Amen? Gumagawa pa ba tayo ng mga commitments o tugon? Are we responding right? Kadigiti mga gante nga preaching, uno after delpas di preaching, that's it. Close the book and you have your own way. How do we respond to the Word of God? Meron ba tayong actions na nagawa? Can you share of some responses, actions na ating nagawa, na bunga ng narinig na nating mga mensahe? What a blessing. Oh, so you need to meditate on His Word. Jai, sungurek, di-drive ka, di sa uti Apo, meditate mo lang ta. Amen? Yun ang gagam nga preaching. Nang nangruna kakabsat no, gusto nga agpi-preach, kat ada digite na imbalitukan nga kaslang insight nga mangagmukot isurat mo di jay. Kat no agawit ka kat isu ti meditate mo. Ni Dassel, ite agpalawag kami. Nagdingag gayam ni Dassel, dete lesson ko ti leadership iti Thursday night. Kat digijay kakabsat, in-share ko the 5 skills for effective leadership. In my 20 years as a pastor, I have discovered that there are 5 amongst the many skills that you need for competent leadership. But number 1, so share ko itatay, you need to enhance your skill in decision making and foresight. Leaders are good decision makers. That's one wing. Foresight is the other wing. Leaders soar high because of their foresight and good decision making.
Yan, kita nga na imbalito kan, kat, kunana kanya, kat pauna yung pastor kunana, nagsayat na, subya-subyanan, di ka puntos nga, in-share mo, leadership. Meditate on it. And out of which, you develop an action plan. DJ kakabsat tinapintas. DJ, nakitam nga sa uti apo, DJ, impakita ti apo king ka, you develop an action plan. Kasto yung aruti aramidek, these are the adjustments I need to make in my life, my priorities, baliwak dito schedule ko. No kumamot finances, tinakisaritaan ti apo king kagat, baliwak ti finances ko, i-review mga rutat tama nun. Dati preaching ni Pastor John ti tithing kat napalagipan nak, guray kag tugawak man ulit ta, review ak man ti income ko, kan expenses ko, kan namin. So you develop an action plan. Kat DJ nga action plan, iso ti mang pabunga itibiyag tayo by the grace of God. So how do you live in fullness in a world of hollowness? Number 1, we must be resting on His love. Man, grabe, no? Number 2, we must be claiming His grace. Number 3, we must be walking in the Spirit. And number 4, we must be meditating on His Word. And all of God's people say, what a blessing. Daydayo ti Apo kakabsat.